Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün yanvarının 12'si Cuma günü. İşgalinin ilk 3 yılı devamında kararının 10.000 Kırımlı kanunsuz surette Rusya ordusuna çağırıldı. 2017 senesi işgalciler Yarımada'nın 5.000 sakinini hizmetke mecbur etti. Bunu UA TV telekanalına Kırım Hukuk Kurçalav Gruppasının talilcisi Alexander Sedov bildirdi. Onun sözlerine göre Rusya Halkara Kanuniyetke ve Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Baş Asambleyası kararına bakmadan insanlarını hizmetke celp etti. Kanunsuz çağrılarını Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası takip etti. Халқара жазаи mahkeme cinayetler hakkında malumat toplay. Yeterli kadar delil toplanılsa cinayet iş açılır. Delillerden biri işgaldaki memleket ordusunun celp etu faktı. Rostov-na-Donu mahkemesi Hizbut Tahrir Yalta davası boyunca 2 haftalık teneffüsünü ilan etti. Oturuş yanvarının 24'ünde geçirilecek. Krasnodar'a uydurulgan işinin iştirakçısı Enver Bekirov'un getirilmegeni sebebinden. Bunu advokat Edem Smedlyaev bildirdi. Dava iştirakçıları işgalciler tarafından Hizbut Tahrir teşkilatının azaları dep sayılgan Yarımada'nın 6 sakinidir. Onların arasında hukuk koruyucu Mirusin Kuku da var. Kırımlılar 2016 senesi başında tevkif etildi. Sonra ise Rostov-na-Donu şehrine yollanılgan ediler. Himayeciler onların takibi siyasi olganını bildiriyor. Çekya'da prezident saylavları başlanari beruf 2 gün devam edecek. Bugün saylav bölükleri saat 2'den akşam saat 10'a kadar çalışır. Cumartesi günü ise sabah saat 8'den gündüz saat 2'ye kadar. Bir hafta evvelsi geçirilgen içtimai soravlarının malumatına göre şimdiki prezident Miloš Zeman'a saylayıcılarının kararının 40% rey vermege hazır. İkinci yerde Çekya İlimler Akademiyasının sabah başı Irji Dragoş turan. Ona 27% kol tutabili. Soravның neticelerine göre o Zeman ile ikinci turga geçebilir. Zeki çemidan, zeki kulaklık ve yürüyüş için tehlikesizlik yastığı. Las Vegas'ta zemanevi turmuş teknikasının sergisi açıldı. Yanılıklar hakkında muhbirimiz tafsilatlıca tarif etti. Bu Zeki Cemidan sahibinin ardından yürüyor. Onun betini tapa ve hareketlerini karşılay. Cemidanda sahibini gözetken cep telefonu gibi bir cihaz var. Bu Cemidan telefon vasıtasından laf etseniz, diğer kolunuzda ise kahve filcanını tutsanız bile ardınızdan yürüyecek. Zeki kulaklıklar kullanıcının etrafında ses zarını yaratkan bir cihazdır. Maxsus sensor başınızdan hangi tarafka aylandırılganınızın belgiley. Yani kulaklarınızga nesbeten davuş menbalarının ne yerde olganını. Ve buna esaslanıp kulaklıklar sesledini yayınlay. Sergide Zeki tehlikesizlik yastığı da takdim etilgenidir. İnsan yıkılganda görebilecek zararının ihtimali eksili. Yürüyüş vaktinde is etilmey tuşuldıqasından ise birden ufurli. Bu sene teknikanı 100 ele memleketten 4000 şirket takdim edecek. Tedbirge teşkilatçılarının degeni gibi 100.000 insan gelecektir. İşgal etilgen Kırım'da oktyabrının 14'ünde bir kişilik narazılıklarga 100'den ziyade insan çıkan edi. Olar Rusya hakimiyetini Yarımada'da Kırım tatarlarga karşı baskını toxtatmaga talap etedi. Aman biri kuvvetçiler tarafından tutulgan edi. Dekabr ayında kanunsuz mahkeme oturuşları geçirildi. Rusya idaresinde çalışkan mahkemeler faallerge 10.000 ruble ya da $170 miqdarında para cezalarını bergen edi. Amerika Koşma Ştatları yakın vakitte Rusya'ya karşı yanı sanksiyalarını körsetecek. Bunu Ev'de geçirilgen briefingde Maliye Naziri Steven Mnuchin bildirdi. Onun sözlerine göre sınırlı tedbirleri Amerika muhaliflerine karşılık senetinin çerçevesinde körsetilecek. Vesika Rusya tarafından işgal etilgen teritoriyalarda insan haklarının bozuluğu için mesuliyetli şahıslarının cezalanmasını gözde tutar. Bunun ile Amerika Koşma Ştatları sanksiyalarını Rusya'nın haber alanında etken hareketleri, mesela kiber hücumları için körsetebilir.
Айтқанымыз кебі ені санкцияларының өзерінде çalışамыз. Олардың ақында яқын вақытта илан етерміз. Бұл мәселеге хусуси диққат айырдық. Кремль незареті алтында çalışқан Ақшейх район махкемесі фаал Владимир Балух имаясының берген шефатыны лягу етті. Дерсін Балухның еві чардағында тапылған Барнаул патрон заводының арбия деклярының не ергеве кемге йоланылғаныны тақиқ етмеге разы олмады. Адвокатлар махкемені патрон заводына сорату йолламаға риджа еткен еді. Бұның еле отырышта имае шатлары фаалының дорт Украин койдешы оны қаршы қабатлавларны рет еткен еді. Русияның федераль телекесізлік қызметі Украинны 2016 сенесі декабрь айында тұтып алған еді. Сан-Киевенде патрон ве тротил ташлары тапылғаны için. Шымды Владимир Балух эфтев қифінде бұлына. Құқыройчылар дейке, о Украин тарафдары олғаны ве еві азбарында асқан Украина байрағы için басқыға оғырағаныдыр. 10.000 рублей яда $170 Қырымның ишғал жагиметі октябрь 14-інде бір кішілік наразылықларға чыққан Қырым фаалерінден біріне берген пара жазасыдыр. Бүгін Кремль идаресінде çalışқан кефе махкемесінде да дорт Қырымлыға махкеме қарары білдірілді. Русия құветшілері оларны бір кішілік наразылықларының кечеруф низамының бозғанлары үшін қабатлай. Наш народ, он свободолюбивый. Азатлык север халқымыз ешбір вақыт бойсынмаған еді. Бүгінгі вазиетінде көресіңіз, махкеме насыл кетелер, ратырап, күлімсеріп, қабатсыз оғланларыны біліп. Дүния банкы Украина иқтисадиятының 2020 сенесіне қадар тұрғын артуыны тахмин еті. Бұның ақында Дүния иқтисадиятының истихбалі марузасында айтыла. Весиқаға көре 2018 сенесі Украинаның умуми ички мақсулаты 3,5% артажақ. 2019-20 сенелері 4%. Дүния банкының малюматына бинаен 2017 сенесіні Украинаның иқтисадияты 2% артқан еді. Молдовада Русия хаберлері ве хабер аналитик яйынларының көстірілмесі ясақ әтілді. Қанунны парламент спикері Андриан Канду имзалады. Мемлекет президенті Игорь Дадон екі кере рет әткен еді. Бұндан сон Молдованың анаяса махкемесі парламент спикеріне весиқаны девлет башы ярыне имзаламаға изін берді. Сонки ярым ел ішінде бұл кебі шей әнді үшінші кере аула. Октябрь айында махкеме Кандуға Мудафа Назираны кечкен автайсы үкіметнің да еді азасыны тейінлемеге изін берген еді. Полонияда яны назерлерінің тайынленуы Киеве Варшава мунасибетлеріне тесір етмес. Бұны Полонияда Украина елчісі Андрей Дещица білдірді. Оның сөзлеріне көре мемлекетлер арасында ішбірлікнің теренлеші жегіні беклемек ләзім. Чүнки Полонияның яны назерлері селефлері илем бір тақымда çalışқан еді. Яқында Полонияда үкімет денушывы илян етілген еді. Тышқы ішлер назиры Виталь Тващиковский, Мудафа назиры Антоний Мацаревич истепаға йоланылған еді. Бұның иле малие, кірішім ве технология, сағлық сақлав, инфратеркіп ве ятырым назерлері венаштырылды. Ички ішлер назиры Мариуш Блашак, Мудафа назирым вазифесіне кечті. Полонияның тышқы ішлер назиры вазифесіне сиясе шынасве Варшава университетінің оджасы Яцек Чапутович тайынленілді. Урметлі серджілер, бұда қықаға бұ сонге хабарымыз еді. Дады чо хабарларны сізлер Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз, сақлықнен қалыңыз, көрішкенде.